بله جاری کنه دما خوش ببینرین هنجام گود سر ساعت دمی به هفره بن او وی جاری جی بطایبتین باندورا ایرشن دولتین یکبن آمریکا و اسرائیل ین لسر ایران او وی جاری باندورا وان ایرشان یا لسر گلی کرد امید نوا وی ساعت یا برنامه خواه روژاف بریا میوانین خوین هجام نقاش بکن گفتگو بکن و اوجی پشتی بین آبداری بله بینرین هجا دو میوانین من هجاش بو وی ساعتی هنه کو ام تکیلداری روشا شر و آلوزیا هین و باندوراوی یال سر گلی کرد و گلی کرد هم لروشتات کردستانی و هم جی با آوه که گشتیم دنوا وی روشا کریزا هیده دکاره چان خواه لسر لنگام بگیره دکاره چان خواه دستکفتین خواه بپاریزه میویه که نقاش بکن میوانه که می هجا جمعه گرمیانی چالکوانی سیاسی لباشر سلیمانی باشوری کردستانی بمره آمده تو شبات خوش به اول جمعه شو باش طبعا هر وها ایهان ارمیا حوالی می روزنامه‌وان و که جناب ویژی دیار دبخت که می روزنامه کردستانیه شواتش خوش به حوال ایهان شو باش سر شو بری بینرین هجا اف هر دو میوانین من هجا هم جه سلیمانی و هم جه دروی ولات کو حوالی می روزنامه‌وان یا روزنامه کردستانی ایهان بمر آمده برای کو ام بوان ربی که نوا نقاشان او روشا شر و آلوزیا هین گفتگو نقاش بکن و جارچی امی آگاهی که داوی یا کوتی که داریم روشا روشلات کردستانی هیات خوازم و بینرین هجارا پار و بکم کو اوجی هف پیمانیا هزین سیاسی ین روشلات کردستانی تکلداری روشا داوی شر ایران اسرائیل آمریکا یه داخلینی که نویسی واشاند هشارین گرینگ دوی داخلینی خود به رای گشتین یا روشلات کردستان و ایرانی را پار وکر هف پیمانیا روشلات کردستان گوت اف نشری گل ایرانی لدجی اسرائیل و آمریکا یا بانک لهزین رژیم ین لروشلات کردستان کرکو جه کمرا اسلامی ایرانی وقتن هر وها هشاری دام گل کو جه نقطه عسکری ین رژیم ایرانی جی دور راوستن بله بینرین هجا اف داخلینی داویه کو جه آلیه هزین روشلات کردستانی و هاتبون ما خواستم بو بینرین هجا را پار و بکنش بلکو هم بانگوازی هم جی هشیارین دوی داخلینی ده هبون هم از وی که جه هر دو میوانین خوین هجا جی پرس بکن به طایبتی اف داخلینی کو جه آلیه هف پیمانیا هزین سیاسیان روشلات کردستانی و هاتیه چوا شیرو و دکن چوا دنرخینن ام جه هم باشوری کردستانی دست به بکن جه حوال جمعه گوتنه جویره بهلن حوال جمعه اف داخلینی جالیه هزین سیاسیان روشلات کردستانی و هاتیه داین تو چوا دبینی چوا دنرخینیم چوا شیرو و دکن سرەتا سڵاو ڕێز بۆ ئێوە و بۆ بینەران و بۆ میوانە بە ڕێزەکەتیش ڕاستی داخوێنەکە لە کاتێکی زۆر گرنگە هات یعنی کاتێکی هەستیار و گرنگ بوو کەوا ئەمڕۆ ئێران پیاتێ ئەپەڕێت و ڕۆژهەڵاتی کوردستان پیاتێ ئەپەڕێت دوای ئەو هێرشانەی ئەمریکا و ئیسرائیل کردیان بۆ سەر ئێران ئەو ئەنجومەنی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕاستی زۆر گرنگ بوو کە ئەسڵەن دامەزراندنی گرنگ بوو و بەبۆچوونی من دوایش کەوتن یعنی ڕاستە ماوەیەکی کورت ئەو ئەنجومەن دروست بوو بەڵام دوا کەوتن ئەبواە زۆر زووتر ئەو ئەنجومەنە پێک بهێنەرایە بۆ ئەوەی کارە چالاکی سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانیان زووتر ڕێک بخستایە و ئامادەسازی باشتری بۆ بکەن بۆ ئەوەی لە ئایندە ئەو ڕۆژانی تێتە پێشەوە ئەوان ئامادەسازیان هەبێت بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان دوانەکەون ئەو داخوانەی ئەمڕۆ گرنگ بوو من بۆیە چەند خاڵێکی گرنگی دیا بوو یەک داوای کردە لە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەم یەکبوون دروستکەن و یەک ڕیزی و بەوریاییەوە لەگەڵ ئەحداسەکانە و لەگەڵ ڕووداوەکانە چاوەڕوان بن و ئامادەسازی بکەن و دویش داوایان کردووە لە خەڵک لە نقطە و خاڵە سەربازیەکانی ڕژێم دوورکەونەوە لە هەر ئەگەرێک یعنی کەوا ڕوو بدات بە تایبەت ئەمڕۆ بینیمان هێرشەکان لەسەر خاڵە سەربازیەکانی ڕژێمی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر بوو و ئەمشەو و بەیانی شەگەر هەیە حەدەسی تازە دروست ببێت بۆیە ئەو داخوانیان لە کاتی گرنگا بوو و باش بوو و پێویستی شەکات ئەو ئەنجومەنی سیاسیە ڕۆژانە پەرسپەکتیف و ڕۆژانە داخوانی نوێ بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بدەن و لەگەڵ حەدەسەکانە سات بە سات ئامادەسازی خۆیان هەبێ و ملت زیاتر وشیار بێت چونکە ڕۆژەکە ڕۆژێکی ئاسایی نییە و ڕۆژێکە بەرەو گۆڕانکاری ئەڕوا و ڕۆژێکە
ئیتر ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران لە ساتە وەختێکی زۆر گرنگ بە ساتە وەختێکی زۆر گرنگدا تێ ئەپەڕێت و بۆی هەیە چارەنووسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران یەکلاب ببێتەوە و بەرەو ئایندەیەکی گەشتێر و باشتر بڕات و بەرەو ئایندێ و کرانەوەیکی باشتر و بەرەو دیموکراسیەت بڕات بە تایبەت دوای ئەم هێرشانەی کەەوە ئەمریکا و ئیسرائیل کردیانە سەر ڕژێمی ئێران. بله هەواڵایهان هەماس وێ پرسێژی تەژی بکەم ناوەکە ڕۆژنامەوانێکی یەکێتە و داخوێنی خوێندیە و بژنیاتە و سا خاڵین هورگێنی نوێژی هەنێکی لە گۆری خوا واتەدایە ئەف بانگازی و هەشاریان کۆ داخوێنیا هێزن هەفپەیمانی داهاتیەکردن تو چاوا دبینیم گەلو ئەف سینیالên چیەکێنە؟ سلاف دکم جته تماشاوانی هێژە هەرسا میوانی بەرنامە ez ji ser gotinê mêvanê me ku hebûna hevpeymaniyekî wisa gelekî tiştekî pîroz e. Carekî din ez mêvanê bername te bim taybet tiştên davî ku Kurdistan Rojavayê Kurdistanê qewimînî ev daxwazên gel ji bo koyêketiyekî netewî were çêkir. Em dizanin di gelekî hewlekî mezin heta nehatî danîn ku yeketî ev Kongera Netewî Kurdistan were avakirin lê mixabin heyanha negîştî encamekê ez bawerim hebûna hevpeymaniyekî wisa di nav pênc partiyên Rojhilatê Kurdistanê de pir tiştekî pîroz e modelekê ji bo hemû derîdinê Kurdistanê. Binêrin her biryarek ku tê standin vekî ez bêjim ev partiyên Kurdistanê ku nûnertiya Kurdan dikin her biryara ku distênin her daxwaza ku li gelê xwe distênin pir giring e ji ber ku her daxwaza ku tê kirinê di heman demê de berpirsariyetiyek jî dikeve ser milêvan partiyan. Kurda bi giştî bêjim yan Partiyê me yê Kurdistanê wana sabiqekî gelekî dûr û dirêj heye ji xebatê xwe yê siyasî ji xebatê xwe yê rêxistinî wana baş dizanin ku karê siyasî û xebata siyasî çawa dibe were meşandinê. Em eger bixwazim nûmunekê ji were bêjim mesela opozisyona Farsan ji heye kesê ku kurê Şahê Îranê ê kulser karhavêtinî evî ser gotinên Trump hesabek vekiribû. Trump çi dibêje? Trump di tweetekê de wisa dibêje eger dem ew serhildan çêbûnî di Îranê de Tehranê de dest pêkirin belavê cihêdinê Îranê bû. Dema Trump gotî ku heke gel bê kuştinê heger gelê xwe bikuje ez ê mudaxele bikim. Ser wê esasî şexsê Rıza Pehlevî ku kurê Şahê Îranê ye terefdarî wî hene û televîzyonên gelekî bi pereyê gelekî mezin propagandayekî gelek ecêb were dikin. Ser wê esasî çi dibêje? Xelkê re got derkevin. Rejîm wa têk diçe Amerîka wa hêriş dike ez behsa 40 roj 45 roj pêncî roj beriyan hame. Wa hêriş dike herin û cihên leşkerî ji heta bigirin. Yani di şewa da ev bi dehan hezar insan hate kuştin bi çi hate kuştin bi gotina kurê Pehleviyekî hate kuştin. Bê ku bifikire ser vî ez gelekî dişînim gelekî ku destê wa da silah nîne destê wa da ezmûna xebatên rêxistinî ev gel hemû da kuştinê. Em lê di heman demê de yani yek roj beriya ku kurê Şahê Îranê ev ê daxuyaniyê bide partiyê me ji hevpeymaniya pênc partiyên Kurdistanê wana gotin man girtin ekvekî soranî dibêjin derê dikanê xwe bigirin û qet negotin ku hêriş bikin qet negotin ku canê xwe bêxin xeterê ji ber ku pêşiya her tiştekî canê xelkê giring e xelk giring e yani ev partî di xizmeta gelê xwe de ne û rastê ji Rojhilatê Kurdistanê bi rastî jî gotina partiyê xwe dikin lewma ev biryara pir biryarekî hêja e ji ber ku gelê xwe diparêze yani mesuliyeta wê yekî ku em dizanin di rewşê wisa da hîsteriyên ecêb çê dibin yani xelk ecizbûnek heye ecizbûnekî gelekî mezin heye ev hemû fetisandina bi dehan sala li ser Rojhilatê Kurdistanê gelekê dibe ku mesela ciwan bixwazin hinek hereketa bikin yan bibînin di wî şerî de dikarin mesela biçin qereqolekê bigirin ciyekî leşkerî bigirin ew xeterekê gelekî mezin ge di heman demê de jî dîsan jî bêjin dibe em bi awayekî yani ew peyamekî gelekî eşkere ku bi awayekî wisa bi mantiq em tev bigerin da ku gelê xwe di destpêkê de biparêzin di heman demê de daxuyaniya an yê berê jî hebûne ku di rewşa ku bêguman gel bê qetleam kirin di aliyê rejîmê we bêguman hem ji bo gel meşru ku xwe biparêz.
بله نها ایهان دما کاملی تماشا دیکن اف شر دیار کو پلانسازی که دم دریجه بووی شریحاتی کرن لی بریا کم باوی که گشته بحث روشلاتی کردستانی بکن او همجی به هوا جمعه هم بحث مترسیال سر باشوری کردستانی بکن از دخوازم هم هنه که وی پشت پردیا ایرشین کوهاتی دست بکرن هنه که ببینن خواره بدین زلال کرن روشاهی بدین زلال کرن گلو از همه کیش تا پرز بکم گلو ایرشا پیشیلگیر اف ایرشین کنها آمریکا لدجی ایران دپیک آنین آنگوان بشین ایرشا که وی جاری کو دخوازه سیستما کمار اسلامی ایرانی بگشتی بده گوهرتن یعنی دوی چارچوبه ده لگوری نرینات اف ایرش جبو تفاهی ایران ایدی خلا داویه آنگو ددمه که کو کنگ ایران وستیا تک چوبه جبو دانوستاندران حاضرم و از داخوازن تپیک بینم و شر بدر آواستاندن یعنی الگوری تف چی جانه؟ سردار مروف گلک سناریو کاردانی برچاو از بارم هم آمریکا هم اسرائیل هم جبو شرکی کو دمکی بخوازه حتی 4 روزه حتی هفته کی بردام بکه یا بلکه اف شر حتی بلکه کو ترامپ دبیجه بلکه حتی 5 هفتیان جی بخوازه بردام به او ما سر بیلانجو سر انجام این شر گلو آمریکا و اسرائیل دوی شرید چت خازن ایرو داخیانی ترامپ هبوند قصر سپید مراسم که بود دوی مراسم دو بحثا شرجی دکه ونیر ام ببین دبی ام بزن که آمریکا دوی شرید چت خازه ترامپ اشکره تشتی کد خازه تینه سر زمان یکی من تشتا کد بیجه از دستور نادم که ایرانه انرژیا نوکلر هبه که بمب اتم پیچه بکه بکه خطریه که مزن دو دنیای ده یک اشکره یعنی دوی تواهی صدی صد دولمند کرن اورانیوم برده یکی من دخوازه آمریکا و دخوازه دیومین آمریکا او که او مشکن ایرانه فوزین ایرانی این بالستیک یعنی او دبی تواهی تک بشه ببینن داخویانی ها ده خبر داشت مخان گلکی بیتواجی گلک بارگهن موشکی باجار موشکی ایرانه دخوازن وانا تک ببن و تزمین جی وانا بستن که ایدی او موشکنه ناین چه کرنه سیمین تشتا گرین کد خوازه بیجه که اوانا دبی پشتا تروریزم او تشتا که خواب بناف دکن او هیزن پروکسی هیزن نیابتی جرد بیجن وکی حزب الله وکی حوثی یمنه وکی حشد شعبیه که تا حزب الله وانا توایی دست جواتشتانا بردن دبیجه حتی هم نگیج نوی آرمانجه هیرش میوسا بردان ونده همان دمیده باوریا من یعنی نکو باوریا من از بیجم قصر سپید تشتک بساد دبیجه هدف من نه اوکام دموکراسی بینن ایرانه بله داخل ایران نه اوکام رژیم بگو هرینن حتی وی تشتید دبیجه یک دما کار ما خلاص با بریار خلقی کوچ بریارک بستینه حتی ویاش دبیجه لجوی رژیم اگر تشتک ما خواست لهمبری اف داخازمه عرب که تسلیمیت چه به او خلق بریار خواستن کرجیمه که چاو لسر کار هبه اف داخازن فرمی و خواستکن فرمی امریکان بله نه حوال چما توی که چا شروع بده که به طایبتی هم بجین برتکین اکتورین لحرمی مثلا برای کم در باسی مترسیان لسر گلی کرد ببین اوه که هنه که نقاش بکن ام دست بکیم او هیزا مزن یا کو پشت پرده و ایرشم تخوازن هنه که بگلی خوب دین ناس کرن بدین فیلم کرن ناما گفت اره لالیه که آمریکا و اسرائیل ایرشی ایرانی دیکم لپیش بری ایرانجی ایرشی ولاتین لروشلات ناوین دیکلی برتکین اکتورین هرمی به طایبتی هون چاواش شروع بده کنج عربستان سعودی بگیره مش قطر بگیره کویت بگیره ولاتین که انداوی بگیره او یک چه نشانده که او بخوره چه داده دیار کرن خوی پیش ام هێرشانە وڵاتانی کەندا و عەرەبیەکان پیان باش نەبوو شەڕ بکرێت یعنی حتا تورکیا و قەتەر و ئیماراتیش پیان باش نەبوو شەڕە بکرێت بەڵام ئەمریکا ئیسراری کردکەوە ئەو شەڕە بکرێت چونکە ئەیانزانی ئەو شەڕە پەل ئاوێشێت بەرفراوانە بێت هەم بۆ ناوچەکە بۆ چەند دەوڵەتێکی تر یعنی ئەیانزانی کەەوە ئەو شەڕ تەنیا لە نێوان ئەمریکا و ئێرانیان ئیسرائیل و ئێران نامێنێ و ئەمڕۆژ بینیمان یعنی چۆن هەم لە کوێیت هەم لە ئیمارات هەم لە قطر وهم لدوحة ولا كومبانيا كي نوتي السعوديش درا يعني والسعوديش بفرمي تقريبا كوتنا جنجوا يعني بويا أيانزانيش شر بالفراوانة به وعادة الشر بداية أظاهر كسزاني بداية شون دسبيكا بلام نهايتك يعني كوتايك ديارني يعني نازاني تو حفتيك بخاين الدهرج بخاين مانجي يعني دم دريشتريش به
بۆیە ئەو شەڕە لە مەسلحەتی وڵاتانی عەرەب و کەنداوە نییە، بەتایبەت لە مەسلحەتی هەموو جیهانە نیە، لە مەسلحەتی ئابووری جیهانە نییە، بەتایبەت ئەو گەروەی هرمز داخراوە ئەمڕۆ ئێران دایخستوین لەم شەڕە 34 ڕۆژە بەهای نەوت بەرزە بێتەوە، ئابووری جیهان بەرزە بێتەوە. بۆیە لە مەسلحەتی کەسانی ئەو جەنگە بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، چونکە جەنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تەئسیر لە هەموو جیهانەکات، وەکو جەنگێک نییە لە ئەمریکای باشوور بێ یان لە ئەسترالیا بێ، لە شوێنێکی دووردەست بێ، ئەو هەموو ڕەوشێک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چێ ببێ ئەو کاریگەری ئەبێت لەسەر هەموو جیهان. بۆیە ئەبینین ئەو شەڕ ئەمڕۆ بەرفراوان بوو، ینی تەنانەت فەرەنسای شتی کەوتە ناو شەڕ، بەریتانیاش کەوتە ناو شەڕ، ئەگەر بەردەوام بکات وڵاتی دنیش یعنی بکەوتە ناو ئەم جەنگە، لەبەرەوەی تا ئێستا هاوپەیمانەکانی ئێران نەکەوتەتە ناو شەڕ، وەکو چین و رووسیا تا ڕادەیەک پاکستان، ئەمانە هاوپەیمانی ئێرانن و پشتگیری ئێرانەکە نەکەوتنەتە ناو جەنگ. ئەگەر بەردەوام بێ ئەو جەنگە بەرفراوان ببێ و زیاتر ئاگرەکەی کاولکاریتر بکەوە نەتوانین کۆنتترۆلی بکەین. زاتەن عێراق بۆ خۆی ناو جەنگایە. یەک گوتێکی خۆشیە لە عێراق، ئەڵێ تاکە وڵاتە کە لەکوێ شەڕ بوو بێ هەر عێراق بەریەکە، ینی ئەمریکاش لە عێراقەخە و ئێرانیش لە عێراقەخە، ینی ئەو بۆ خۆی عێراق بۆتە ساحەیەکی ئەو ململانیە جەنگیە. بۆیە پێویستە ینی هەم لە عێراق و هەم لە باشووری کوردستان یعنی بێ زۆر حەکیمانەتر و زۆر وریاتر و بە وریایی زۆر مامەڵە لەگەڵ ئەم ڕەوشە ئەم جەنگا بکەن بۆ ئەوەی بە کەمترین زەرەر تۆ بتوانیت دەرکەوی لەم شەڕە و چەند ئەم شەڕە زوو بوەستێت. بڵێ نها هەواڵی هەن سەما پرسا بتایبەت گوتنین هەواڵ جوماکیریین تێکەڵداری ئابووریە کۆ باندۆرا vê şerya li ser aboriya herêmê û cihanê ez dixwazim ji te bikim. Ew jî niha îro ji Qeterê têkildarî vê yekê daxuyanî da bû ku ewan çend navendên xwe yên gaza ku di hilberîne da bi rawestandin Erebistana Siûdî ji her divê çarçoveyê de dabû. Niha ev petrol û gaza ku heyî bi taybet hemû ji bo welatên Rojavayê diçe, ji bo Ewropayê diçe. Gelo ji bo ev şer di zûtirîn demê de bi dawî bibe bandorekya welatên Rojavayê taybet ya Ewropayê em ê bibînin di nava demên pêş de. Ez barim demam dibêjin devletek wekî Amerîka yan İsraîlê ku demekî dirêj ji diyare ku planekî gelekî mezin hebin ku şerekî wisa rê bêxinin. Baweriya min baweriya Trump ya şexsiya bû ku şer bikare 4-5 roja da xilas ke. Yani wisa tê diyarkirin jî ez bi baweriya min ya şexsî ji ev şehre nikare gelekî berdewam bibe. Yani Amerîka naxwaze ez bêjim masrafên gelek bedelên gelekî mezin bide. Yani ku bikare pêşîka ez bêjim ev füzeyên balîstik muşekên balîstik bikare tewayî pêşî bigire ku İran êdî nekare çi hêreşekê bike. Bawerim kêm zêde İran yê bigî yani Amerîkayê bigîje encamê xwe. Aliyê din mesela petrolê de piştî taybet mesela Venezuelayê de ku destpêkê Venezuelê de dest pê kir paşê hate İranê li gor min destê we da petrolekî mezin wê gavê heye. Ez bawerim ew haziriya ji hebû ku heta demekî bikarin pêşewiyekî bigirin ku ez bêjim nirxê petrolê gelekî bihane ve aliyê divêje ev devletên derdorên İranê eger em bixwazin herkê berjivendî xwe hene. Mesela Türkiye destpêk jî dijî wê şerî bû. Her kesekî jî berjivendî xwe hene. Mesela Erebistan Siûdî çi dixwazim hinek nûçeyê da derbas dibe ku dibêje Erebistanê israr Trump kiriye ku hêreşê İranê bike. Aliyekî da serdemekî demekî dirêj e bi dehan salan e ku reqabetekî gelekî mezin navbera Erebistan û navbera İranê de heye. Aliyê divê heta Qeter jî divê navberê tişta ku mesela Qeter dixwaze gel tişta ku Emarat yan tişta ku Behrîn nevekî aktorekî gelekî serekî lê ev tiştana gehev do cuda ne. Aliyê divê em dibîne ev koalîsyonekî ji we çê dibe daliyê devletên Erebî ku bixwazin hemberî İranê yani tehdît kirin. Wekî Emaratê sefîrê xwe xwast balyozê xwe xwast ku û balyozê İranê dixwaze li Emaratê derxîne. Heta ev dîmena da ku mirov dibîne İran mesela ser çi bargeyên petrolê heta Erebistanê yan ser Amazonê ser ev Burj Khalifa ve dera girtî ev ne peyamê li gor min Ereba dixe rewşekî wisa da ku bixwazin bertekî nîşan bide. Hinek car ez bixwe şexsî difikirim ku ewna destûr jî didin ku tiştekî wisa çêbe. Yani ji Amerîka jî ji wan re xweş e
از بیشم دولت انا دسته ونده هم پره هیا دسته ونده هم سلاح هیا خواستن اوان جی بینن ناف شهر دو تا بحث دولت در وکر یعنی آوروپی کر ایرو دهو از شاش نبم دهو هیرشک جی آلی ایرانی و آلی فوزیل سر قبرص هاته کرن نوانده کی بریتانیا هات بمب باران کرن فوزیلی کت آلی دیو جی که ایتالیا جی از باورد کم بارگه که ایتالیا جی و فرانسا و آلمانیا و هر روسا بریتانیا جد خوازن تاوی وی کوalisyونی ببن یعنی تشتگی وصا هیا از بخواش گمان دکم کو بن رولکی وان هاوی گاویجی هیا دبی شهر ده. بله حوال جماعت تو چه دبینی کو بطایبتی هم بجین دنوا گوتنی خود جیت بالچان لسر رولا هزین دن یعنی کو لدر و یعنی و شهرین ها خویا دکن اما باندورا وان یا لسر شهر هین نه د شهر جهانی دومین ده سرک وزیر ویدمی انگلیستانی به ویستن چورچل پر حول داد دولت یک بین آمریکای در باز نوا شهر بکه جبر کو سرکفتنا خواب بویه که وگیرید دا گلو تو وی که وسط بینی کو ولاتین روشتات ناوین آمریکا پر حول ده کو وانا راست ادی بجداری نوا شهر بکه انگو وی که بکه یا نه يعني خوي شرك للرجلات ناوراستا هي ببوچوني من همو ولاتان بجدارنت يعني تنيا يعني كسيان كز بينير نيه لم شردا اما لا شر غزه بينيمان ولا قران كاريكا ولا سوريا شرويدا يعني هرا اوي لسر واجهنا بو بريطانيا بو بلان دركود بريطانيا روليكي اكتيفي هي لقران كاريكا ناو سوريا وخصنا السرد صلاتي محمد جولاني يعني مخابرات بريطانيا رئيشك يعني اما يعني بويا قد زوبي اندرن اولاتنا دينا ناو شر يعني اولاتنا بو خويا ولاتي سايكز بيكون يعني كسناتوان يبي اولاتنا چۆڵی کێکەکە دابشکە لە ڕۆژهڵاتی ناوڕاستە یان ڕۆڵیان نەبێ لە دابشکردنی یان لە گۆڕانکاریەکانی ڕۆژهڵاتی ناوڕاستە بۆیە فەرەنسا و بەریتانیا لەگەڵ ئەمریکاوە هەمیشە هاوڕا بوون لە چی شەڕێکانی لە جەنگی کەنداوی یەکەم و دووەم و لابردنی سەدام حوسێن و هەموو ئەم جەنگانە ئەمریکا و فەرەنسا و بەریتانیا هاوڕا بوون لەگەڵ ئەمریکا ڕاستوەڕاستیش ناو شەڕەکانە بن لە پشتپەردۆ ناو شەڕابوونەوە پشگیری ئەو شەڕانیان کردوکەوە لە ڕۆژهڵاتی ناوڕاستە هەیە بۆیە تەوەقعەکەم یعنی و زۆر بە جددی بێنە ناو شەڕەکەەوە ئەگەر خوازازاتن شەڕی جەنگی ئەمڕۆ وەک جەنگی کەنداوی یەکەم نییە هێزێکی سەربازی فرا ینی بە پیادە و بە مەشاتی مەژین بەڕبەڕی بکەونە ناو شەڕ ئەمڕۆ تەکنۆلۆژیایە ینی ئەتوانن بەس بە زانیاریەکی مخابراتی بە استخباراتی هەموو بەشدار بن و ڕۆڵیان هەبێ تەوەقعەکەم زۆر بە ئەکتیڤ بکەونە ناو شەڕ بەڵام ئەوەی ڕوون نییە تا ئێستا ئەو دەوڵەتانی یاوە پشگیری ئێرانن وان هاوپەیمانی ئێرانن چاوا بکەونە ناو ئەو شەڕە دیار نییە یعنی ڕوون نییە بۆیە هەموو کەس ناوێت ناتوانێت خۆی لەو شەڕە نزیک بکاتەوە چونکە ئەمریکا ڕێبەرایەتی ئەەکە و ئیسرائیل ڕێبەرایەتیەکە وڵاتان نایەنەوێت بۆ خۆیان دوژمنی تازە بۆ خۆیان دروستکەن یان بۆ خۆیان لە ئێستەوە هەنێک دوژمن بۆ خۆیان دروستکەن و بۆ لە بەرژەوەندەکانیان بدات بۆ ئایندە بۆیە ئێران تەوەقعەکەم ئێران ئێمە چون ئێژن ناخوێنی بکەن یعنی تەواو ئێران نەڕۆخێنن بەڵام تەواو بێهێزی بکەن تەمە ئێرانێکی بێهێز بۆ کەنداویش باشە بۆ وڵاتانی عەرەبیش باشە بۆ هەموو وڵاتێک باشە بەڵام ڕۆخاندی ئێران بۆ وەکو سیستەم بڕۆخێنن وەکو دەسەڵات باوەڕ ناکەم وڵاتانی عەرەبیش پێیان باش بێت چونکە لە هەر وڵاتێکە وڵات ڕۆخاوە و سیستەم تێک چووە شەڕ و ئاڵۆزی بۆ دەیان 15 ساڵ چووە بۆ نمونە عێراق یعنی لەبەر چاوێنە لە 2023 ساڵە یەشتا جێگیری بەخۆی نەبین و ئەستەقرالی بەخۆی نەبینیوە بۆیە وڵاتانی هاوسێ ئێران پیان باش نییە ینی بەت بۆ چوونی من پیان باش نییە وەکو ئەو سیستەم و دەسەڵاتی کەەوە ئەمڕۆ هەیە لە ئێرانە بڕۆخێ بەڵام زۆر پیان باشە زۆر لە ئاواز بێت یعنی ئەوە لە ئاواز بێ نەتوانێت ببێتە دەهدید ینی کاری بۆ هاوسێکان هەواڵ جمعتت بێژێ لە جێک و ئیرانێکە کو ژالیێ ڕژیمێکە نوڤانگام ژالیێ ڕێبەرەیەکە نوڤ وەرە برێبەبرن ئەو دخوازن تەنیا ڕێژیما هەی بێدەنگ بکەن لە گۆری داخوازەوان تەفگەر بکە ئەو بڤێ ئاوایژی ئیرانی بدن مەشاندن ئەنگو دەردەیوان نە دەموکراسیە ئیرانیە ژخوا هەواڵیمە ئایهان ji balkişan li ser bêyekê îro bi daxiniya fermiya wezîrê parasın ya Amerîkayê de eşkeranî bû ziman ku niyetikê waniyan bi vî awayî tune lê ew dixwazin li gorî berjewendiyên welatê xwe tevger bikin. Heval ayhan ez hema vêyekê wisa ji te pirs bikim niha aliyê dewletên yekbûn Amerîka û İsraîlê hema bêje diyar bûn yanî di nerxandinê we her du mêvanên hêja de jê
ev yek zelal dibe ku welatên rojhilata navên an ku welatên Ereban piraniya xwe sadê heştê wane pişt perdeya vê yekê de destevaniyeke xurt ji bo vê êrişê dikin ji bo vê yekê didin niha wê demê bal dikeve li ser Rusya û Çîn gelo rol û berteka Rusya û Çînê divê pevçûnê de çawa ye hêzin bi taybet hêzin mezin wê çawa ji vê krîzê berjewendiyên xwe yên jeopolitîkî derbêxin an got bikarbînin. Te destpêkê pirsa ku te ji mêvanê xwe din pirsyar kir ku Winston Churchill gelek dixwast bir hev dida ku Amerîka bîne şerê cîhanê ê duyemîn ku xilasbûna xwe vê derê de dibîne. Dema kesek wekî George Bush hêriş dayir ser Iraqê ser Saddam Hussein vê sedemê vê serdemê de tiştek digot willing coalition yani ev hevpeymaniya ku bi dilxwazî be eger kesek bixwaze kerem bikin hûn ji dikarin bi me re li Saddam Hussein bixin lê ev rewşa dawî ku çêbûyî niha di vî şerî de cirekê devletên Ereba mecbûr dike ku bên bikeve nav vê hevpeymaniyê de ku dijî Îranê ev jî bixwazin hinek tişta bikin. Mesela Çîn û mesela Rûsyayê ez barim gelek siyaseta Îranê de yani çiqat xwazî bere dîrokê de eger mirov bixwaze hinekî biçe yani di dîrokê de tim Rûsyayê pişta xwe da Îranê. Yani heta di dîroka ez bêjim Komara Kurdistanê de ji ku ava bûyî bi destê Pêşeva Qazî Mihemed Rûsa pişta wana û her wisa pişta pîşeverî ku Komara Azerbaycanê çê dikir pişta û berda û bi devleta Îranê re pêk hatin. Gelek cara rayedarên Îranê ê berê wekî mesela Wezîrê Derve Îranê Cevad Zerîf û her wisa Rohanî serokkomarê berê Îranê gelek cara di gotûbêjê xwe de behsa wê dikirin ku em baweriya xwe bi Rûsyayê neynin. Rûsya dikare ser her tiştekî muamele bike wekî mijara Ukraynayê jî hebû û gelek behsa wî ya dihat kirin heta dema tiştên ku Rojavayê Kurdistanê di Sûriyê de jî çêbûn her wisa nişkî we navbera çend rojeka rejîma Esedê ku çendîn sal bû berxa dida hemberî gelek hêzên cuda nişkî we sê çar roja da roxiya û Rûsya tê de derket vê serdemê jî gelek ew basane hebûn ku cirekî danistandinek vê derê de heye yani em dizanin yani ev di plana Trump yan ev terh layihê ku Trump nivîsandinî ji bo aştiya ku Ukrayna de çêbe barin bêbandor nîne di aliyekê de em bînin têkiliya Îran û Rûsyayê çaw bû gelek ev dronên şahid jê re dibêjin di şerê Ukrayna û Rûsyayê de di aliyê Rûsyayê de gelek hat bikar anên gelek jî dibêjin ku gelek ev heta füzeyên balîstîk ji ber ku gelek ji wan re erzan derdikeve di aliyê Îranê ve diçin vê derê yani muamelek serê wî tiştê mirov dikare bizane aliyê pratik de Rûsyayê bilî ku yek carê şermezar bike hêrişê û cara dibêjin vegere dîplomasiyê de di pratikî de hîç tiştek nekiriye. Çînê de hinek behsa evekê hebû behsa hinek sîstemê parastina hewayî dihat kirin ku ewana bidin Îranê heta behs hebû ku hinek tişt da newana jî heta hinek fûzeyê ku dijî ev gemiyê şerin di aliyê Çînê de ew basa heye ez nikarim sedî sed piştrast bikim vê derê ji teoriyên cuda hene elbet yani yek Çîn bixwat xwaze ev sîstemên parastina hewayî xwe bicere bînekanî çi qasî serkeftî be heta ev fûzeyên dijî ku ewana dijî Amerîka bikarbînin kayê çi qasî serkeftî bin heta niha tiştek ku hatî nîşandan Çînê jî tiştek nekiriye yani Çînê bilî ku petrola Îranê dikire sadî bawerim 6 petrola Îranê dikire û elbet Amerîka jî ev îzne dabû ku Çîn vê tiştê bike lê di aliyê pratik de ez nebawerim çi Çîn be çi Rûsya be heta mêvanê me behsa Pakistanê jî kir ewana nebawerim bikarin yan bixwazin bikevin navê şerî de ji ber ku êdî şer êdî nava şerê Îran û İsraîl û hinek devletên Erebî şerek dibe şerekî navnetevî heta mirov dikare dibêje şerê cîhanê ê sêyemîn çê dibe lê ez nebawerim ku çi Çîn çi Rûsya bixwazin di alî pratik de tiştekî bikin. Belê her du mêvanên me yên hêja bi taybetî me xwastin hema beşekê mezin destpêkê balê bikişîne li ser meznahiya vê şerê û piştperdeya vê şerê ji ber wê yekê me gotin piştre hinekê vê carê di rewşa gelê Kurd
و پاشاروجا وی یا دناوا وی شری دم چوان بکاربن ببینرین خو بدیم فهم کردن منها هنه که لسرویه که راوستن حوال جمعه نها یک جه هرمین کوان بجین هری زده مترسی لسر هین خاکا باشور کردستان یا کوان بجین دنابرا آجر دمایا لالیه که ایرانیه لپشتاو عراق و لالیه که هما مشکین کودچن دسر ور در باز دبن نها دناوا وی روشیده خلکی می باشور کردستان و بتایبتی جیم حکومت هریما باشوری کردستان چدی که چواده که هم دالیه دیپلماسی ده و هم جی دالیه ریک خستن کردن دناوا جواک باشوری کردستانی ده راستی وەکو تۆی شوتت ینی باشووری کوردستان لە ڕۆژێکی هەستیار دەتیا پەڕێ ینی ئەو ساروغانەی ئەو ڕۆکێرتانەی لە ئێران و بۆ ئیسرائیل ڕۆ هەر لەسەر هەرێمی کوردستانە ڕۆ و پێچەوانیش لە ئیسرائیل و بۆ ئێران بچ هەمووی لەسەر هەرێمی کوردستانەوە ینی ئمە ڕۆژانە بە شەو بە ڕۆژ گوێمان لە دەنگی و ساروغانە بێ و بەپچاوی بینین کەڕەتە بێ ینی بۆ خۆی مەترسیەکەی لەسەر باشووری کوردستان وە ینی ڕەوشەکە ئێمە وتمان دەست پێک باشووری کوردستان کێشەیەوەیە حازرێتی باشی نەکردووە بۆ خۆی ینی ئەو کێشەیە ئەوە بۆ خۆی ینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان وەکو پێویست ئامادە باشیان نەکردو بە ڕۆژێکی ئاوای کەوا جەنگێک دروست بێ لە ناوچەکە لە دوو لای تۆ لە سێ لای تۆ لە سێ لاوە بڵێن جەنگە و شەڕە تۆ بێ حازری تۆ چی هەبێ لە ملی ئابووری لە سوتەمەنی و ئەنەرژی و لە ملی هێزی سەربازی و خۆپاراستنیش ینی بەداخەوە ینی هەرێمی کوردستان ئەو ئامادەکاری باشەی نییە تا ئەم دەقەیە ئەوەی هەیە گەل باشە لەسەر پێ ینی گەل یەکبوونێکی هەیە چونکە بەری مانگێک ئەوەی شەڕی ڕۆژئاوا دروست بوو گەلی باشووری کوردستان هاتنە شەقام بە یەک دەنگ ینی ئەمڕۆ گەلی باشووری کوردستان یەک دەنگیەک هەیە چۆن بینیمان بۆ باشووری کوردستان ئاوایش ئامادەیە بۆ باشووری چۆن بینیمان بۆ ڕۆژئاوای کوردستان بۆ باشووری کوردستان گەل ئەتوانێت خۆی بپارێزێ و ئێستا گەل ئامادەکاریەکە ئەگەر ڕۆژێکی ئاوارتەیش هەبێ لە ڕۆژئاڵاتی کوردستان دیسانەوە چۆن مداخەلە بکە و چۆن هاوکار بێ ڕاستی مەترسی هەیە ئالی عێراقیش بۆ سەر هەرێمی کوردستان مەترسی هەیە چونکە ئەو هێزی شیعەش ڕۆژانە و بە شەو بە ڕۆژ هەولێر و هێزی پێشمەرگەیش بە درون لێ ئەدەن و ئەمریکا ئێرانیش ساڕۆغ لە هەولێرەخا لە دەوروبەری مەتار و ئەوی بنکەی سەربازی ئەمریکا هەیە وانی ڕەوشەکەی ڕەوشێکی نائارامی هەیە ڕاستی خەڵک مەترسی هەیە بەڵام دیسانەوە ئەبێت لایەنە سیاسیەکان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەو پەڕی ئامادە باشیە بن بۆ هەر ئەگەرێک چونکە یەک هەڵەیەکی سیاسی ئەتوانێت تۆ کاریگەری زۆر خراپیە بێ لەسەر باشووری کوردستان و پێویستە باشووری کوردستان لەم کاتەدا هاوسەنگیەکی زۆر حساس ینی زۆر هەستیار بپارێزیە لە نێوان ئێران و ئەمریکادا چونکە هەردوو هێز هەردوو وڵات کوردستان ناتوانێت دەست بەرداریان ینی بەڕاستیش باشووری کوردستان ناتوانێت زۆر زوو دەست بەرداری ئێران بێت چونکە عمقێکی ینی قوڵایەکی تاریخی مێژووی هەیە و چەندین جار باشووری کوردستان سوودی لە ئێران وەرگردووە لە کاتی هێرشەکانی ڕژێمی سەدام و کاتی کۆڕە و کاتی کیمیاباران ئەمانە هەمووی سوودیان لە یەکتری گروەرگرتووە و لە عینی کاتچە لە ئەمریکاش بۆ نەمانی ڕژێمی سەدام حوسێن گەلی کورد سوودی وەرگرتووە و ئەمڕۆ ئەنی کورد کەوتۆتە نێوان دوو بەرتاشەوە پێویستە ینی زۆر بە سیاسیان و حەکیمانە ڕۆڵ بگێڕێ و خۆی دەرباز گەلم قەیرانە بله نه برای کاس پرس جوالی خواهی هم بکیم حوالی مجید بیجین نه وکی نوچه که لازگین هاتیه ایرود ناوا روشه ده باوی که گشتی ام بجین قطر جی گفل ایرانی دخار که بردلا وان ایریشن وی یعنی سر ناوندی بدت یا گوتن که قطری دو بالفرین ایرانی خصنه بجوی که نوچه که هری داوی کنها لسر اکران جی دردی که و تی گوتن قطری دو بالفرین ایرانی خستنه اولالیه که دنجین ها هندو دیمانان لکلا کما دبینن یک جوانجی دیمانین ج قطرینه او یه دنجی دیمانیش نوا بیروتی کلین زندینه روشالوان هریمان مخواست همه لجیری بمینن جبوکو اتمسفرا شریحین روشاهی ام بوا بینرین هجارا پار بکن ام لگل حوالی خواه آیهان دوام بکن حوالی آیهان نها بطایبت چاوی هر کسی لروشتات کردستانیه ما گفت خطری لسر باشوری کردستانی هیا لسر دست کفتین باشوری کردستانی هیا لسر اولکاریا باشوری کردستانی هیا لکره کاوی کشی چاوی هر کسی لروشتات کردستانیه نا دروشا هیده بطایبتی دخاکا روشتات کردستانی ده دورکو هری زیده دنوا مترسی ده دورکو هری زیده وکه قادا شر ل پیک ورته نشاندان تهنکی ما لسرویه که سر وقت بکوی باش به
بريكو از باش بحث روشات باشور کردستان جی درفت اگر هبه گله کی بله کرد بله از بخوازم بیجم کابیه که شرط امریکا کو ایران تسلیم بکی او بکو ایران دفج او هیزن پروکسی حشد شعبی کتاب حزب الله اوی که خطریه که مزانج دامان دمه باشور کردستان داشت شد کن هر دم دبینن حتی مثلا کرکوک دا جالی حشد شعبی دا هیرشات کرن به پشتوانیا ایران و گلک جرا سر بارگین و که از بیشم سر الکتریک سر او بیر پترول فلان گلک جرا درون وانا تین کرن او که تهدید کی که هر تم یعنی پرانی هم باشور و کردستان هم جی آمریکا و که تهدید تم سری وان هیا او کسی بله که وکی جنرال قاسم سلیمانی کو راستی ده عراق ده جلید دکر یعنی هر تشتا دخواستن دکر باندوره که سر راست سر سیاستا عراق هبون حتی کسک وکی نوری مالکی پر نیزی که ایران وکی ببینین مثلا تام بارک جی یعنی امریکا و هر وسا وزیر دروی کار دروی امریکا سور وکی کرمانجی هم اور میدد بیجن نوری مالکی نکاره به نامزد سروک وزیره یا عراقی عراق نشان داده باندورا ایران چه قاسی باندورا که مزن بو لسر اف سیاست کو لعراق دمشق روشلات کردستان اگر از بخوازم منک باس بکم نه روشلات کردستان رفش هنکی گلکی جدایم از بخوازم لپول داشته دست بکم لی عالی جغرافیا عالی اردنگاری مروفده که هنکی برچاو بگره روشلات کردستان دیگر ارمنستان دیگر نخجوان او یعنی از پل دشت و ماکوی دست بکم حتی ایلام به در دور 700-800 کیلومتره یعنی سنورا که دور و دریجه حتی که دور و دریجه هنگ باجار کردستان و روشلات کردستان باجارن که نتوین جدا تده جن هر چه قاس رفشا گلمه روجاوی کردستان دزانه حسه که بلی کردان عرب هنه بلی بله عربا گلی دجی هنه هي مثلا ماكوي ده البول دشت ده الشوته لخوي السلماسي الأورمي ده دنيا تبي آذری و کرد جین یعنی یک خطری مزن او کو اگر افگل نکار بن به هر بگ بن نکار بن یعنی پلان دکاره هر آلیه ده به هم آلیه رژیم ایرانی ده به هم آلیه ترکیه هبه گفن ترکیه هبون سر کو اگر شرک چه به خازن پناور در باز بن یه حریمه که تامپون چه که افتشتا کروجاوای کردستان دکر یعنی دبکو حتی ترکیه بیل سر باجار که وکی اورمی کو نفوس نوستانی به باجار میلیونه که یعنی ام وگرن حریما مكر يعني حتى هريما كرمانشان و إيلامش ام بخازم بچن هنك رش في دري هنك از قارن بيجن باشتر دو بيج بركو نه او كان بيجن شرد نوبره دا گلان دا بخازه چه ببه ولی حساسیت هری گرینگه افتش تا که هر تن دجمن کردان نه گرینگه کی داره بن یک دشت بیجن یعنی دجمن داگرگری کرد تشتا کید بیجه کرد ایران ناو تجزیه طلبی دانینه سر و کی ترکیه داد بجنه بلوجو بله به کردی یعنی کسی که خواستن جدا بن تم بوی و اوه وکی سلاحه که کرد خواستن جدا بن بکار بینن بنیرن اپوزیسیون یک وکی پهلوی دما هف پیمانیا 5 پارتین کردستانی چه به راستی و تهدید دکه دبیجه از پیشیا تروریستا بسکن از پیشیا کسی که خواستن ایران جدا بکن کردستان آوا بکن بسکنن خامنه ای هاتیه کشتن اره 24 ساعت سر در باز دوبه کسی دویمینی که ایرو از بیجم هر توشتک دست داده کسی که وکی لاریجانی راد بد بیجه یکمی توشتاد بیجه دیسا کردستانه خواستن جدا بکن به پلان خواه نظانم چی خواه بوی تشتی کشتنا کردا هیره شال سر کردا مشروع دکن یعنی بنیرن از وگرم پرسات یا دست پیکی که او بریار این که او هیزا هف پیمانی سیاسی و روشلات کردستانی گرتنی چه قاسی گرینگه برین اگر دشتا که پارتین کرده به سردمی گوتو بانه که هونجی درکون هونج سر نقطه این پولیس ها بگرن سر لشکرین وانا بگرن بگمان 50,000 انسانی هات باکشتن یعنی لما پر گرینگه که او بهانا یعنی او گرینگاتی دیسان جی او هفپیمانی نشانده او بریاره وان یا راست جبر که جان خلکی گرینگه جان کردستانی گرینگه جبر که هم اپوزیسیونه که در و اپوزیسیونه که رادیکالی فاشیست ده هم نافخواهی ده جی اپوزیسیون او دولتا که 47 سال سر ملک و مال کردارون 47 سال کردان اعدام ده که 47 سال لما کوی بگره حتی ایلام یک مال نینه که اعدام یک نبی
رفش آبوریا کردستان دو 47 ساله سر ناوی دیسان سر ناوی حرکت هیزن کردین تروریست پیدانه دالی اکونومی دا دالی آبوری دا کرد گل کرد برچیش الماکوی بگره حتی ایلام ده کولبرین کو مجبور پاریه کینان در باس باشیر کردستان بن حتی باکور کردستان بن کو جیانا خود دوار خو به درباز بکن دو چیان واسا بلنده دو بن رنیه برفیده دبینن و به دستور رژیم ایران اسکری وان هر روز دهاتن کشتن و هر روز تین کشتن یعنی رفشا روشلات کردستان بوی آوایه تبی که همو ازمونی که روشلات کردستان هنه اف همو تایبت اگر از بچن بحثا مجار جنجیان آزادی بکن یعنی سرحدان جنجیان آزادی بکن باندوره که گلک مزن سر اپوزیسیون در ایران هر وسط سر گلی دنی ایرانه اگر بلوچستان دا خلق رابط بجه دلی ما کردستان چاوی ما کردستان و جنجیان آزادی اگر صحرا ترکمنی دا ترک صحرای ترکمن جرد بجن نزدیک ترکمنستان نجرات بجن جنجیان آزادی اگر تبریز ده او آذری کرات بند بجن بجی کردستان او جنجیان آزادی و تهران ده حتی افغانستان دوانش چون من یک دشتی بو گل ایران او بو حکومت ایران گل کی اشکره کردن او کو ریا آزادیا گلان در روشلات د ایران ده کردستان ده در باز به جیان او کوی به فلسفه جنجیان آزادی گل دکارم به هر جیان بکن دکارم مدل یک ببج بو همو که منتبه دن که حتی اینها پتر هاتن فتساندن وکی بلوچستان وکی اهواز که عربین اهواز بیدر اینه مدل که وسا آفراندنه لو ما ترسه که پر مثلا سر روشلات کردستان یعنی دجمنی کرده از بجم کمار اسلامی بچه اپوزیسیون که در ببه جبه که آلترناتیو و راستیل بیدری ده در باز ده خودی وی آزمونه یعنی از همو تشتین که بیدری قوم مینی اوی مزگینی ده گلی ایرانی که یو تشتک وسا چه بله اما هر آلیه ده هیرشن وسا سر کرداتین کرد بله نه اول جمع شخوا دناو همه بجد دروشن در بازبوی دجی ایریشن لسر باشوری کردستان جی پیک هاتن باراگین امریکا بون یعنی هات آرمانش کردن جی بوی گوتنی خواستن ایریشن لسر باشوری کردستان رواج بده نشاندن لی تشتاق از خواستم جتا پرز بکم نها حکومت باشوری کردستان جبو ایرو و جبو جنها و پیده حتی کوان بجن شهر ایده انجام که دیگره دوی چارچوبه ده آماده کاری کر یعنی بکه یعنی تشتاق که بوی آوای تی خویا کرن او بانگوازیات السرویه کی خوی وکوتم حکومت یاریمی کردستان آمادهکاری کم کردو اما یک و حکومت یاریمی کردستان نایو ببیت بشکل مشار راستی و ایوه یعنی هلویستکانی هلویستکی چون بلی نرم بی و دلی کس عاجز نکه و لقل حکومت عراقیه هلویستی چون بو مجبور تو لقل حکومت عراقیه بینات و اندجبری هلویستی و بريالة كان حكومة عراقي بي وهولا دا حكومة هريم يعني روشكا هيور بكاتوا يعني خوينك نبت لا ينقر هيج لايك ولبيانا مكان وزارتي بيشمركه وحكومة هريم هر اوي نشان دا وكوا هیچ کات هم پیزی پیشمرگه هم حکومت ایران لاینگیری بو نا امریکا کردو نا لحشد شعبی داوا بلام راست اوان يرشان كردو سر باشوری کردستان يعني يرشكان اوان تنیا ل سر قنصل خانه و فروك خانه نبو سر يزي امريكا مثلا لبرديه ولا سر فرقيه ازدا يزي بيجمي كردستان معناها هم يرش كلات سر حكومتي هرمي كردستان بلام حكومتي هرمي كردستان داني بخويا قرتو وراسي ايانويت يعني اوي اما بينو مالم دروجه ايانويت يعني حكومتي هرمي كردستان تيو بقلينن بخنا شر يعني بتايبت لما اللي راقادن مثلا دنيا وتال يزي بيجمرقه دايو لحشد الشعبي لم وصل يعني وبخوي راسنا بودروبو هل يعني حكومتي هرمش بكنا بشك لو شر بتايبت شوفينيا كاني تصل دار العراق يعني بو آینده ببیت گرچه کی باش بو آن وی اگر بیان هرش سر هرمی کردستان بکن او گرچه آن حاضره. بله حوال جمعه دی شخص ما مجبر به داوی بده چه هم تو هم جبو حوال آیهان سما پرسه که کم بکن باوی که کن اگر کم بکار بن برسه بدن اوجی پیجدیتنا و اینها لگوری و سه روز شهر در باز بوم لگوری و افشار و دریج بکه یا نه حوال جمعه مشته دست من لگوری من زۆر درێژ نکات چونکە تەجروبە هەیە هەم شەڕی 12 ڕۆژەی پێشترمان بینی و ئەمڕۆ لە جیهانیشە دەرەوەی شەڕی ئۆکرانیا و رووسیا شەڕ هەمووی کورد ببێ یعنی بۆی لە ماوەیەکی کورتە زۆرترین دەستکەوتت هەبێ و ئابووریەکی زۆر سەرف نەکەی و ئەنەرژی خۆت سەرف نەکەی تەوقعەکەم دەم درێژ نەبێ
و بەس ئەمریکا زەختەکە بۆی زیاتر دەستکەوت لە ئێران بگرێت و ئێرانش بەرخۆ ئەدا بۆی زیاتر لە دەسەڵات ببێنێتەوە لە چەند ڕۆژی دوای ئایندەدا ئەبینین یانی. بله هەواڵی هەن چۆن دەفکری؟ الگوریتم درێژ بکەیان Ez kurt bêjim baweriya min ev hêriş Amerîka bixweş dibêje dibêje çend fazê hêriş heye yani mesela hêrişa yekemîn ev ku sistema parastina hewayî têk bibe em dizanin yani îro gotin esmanê Rojhilatê Kurdistanê giştî rojavayê Îranê temamî bin kontrola wa daye bawer dikim ku heta sibeh hemû esmanê Îranê bin kontrola wan de be li gor min İsraîl hedefa yê herî mezin niha biçê ji bo terorkirina kesên ku siyasîne hemû lîdera bixwaze bikuje ku da ku rejîmê bêxe tengaviyekî gelek mezin min gor min jî ev şer zêdetir ji 10 roja nikare berdewam be eger berdewam bibe ev ê bibe ser qazancê Îranê. Bele هەواڵی مێ ڕۆژنمەوان ئایهان ئورمیە ji Almanyayê bi me re amade bû xelkê me Rojhilatê Kurdistanê bû û têkildarî Rojhilatê Kurdistanê û vê şerê jî agahiyên gelek li gel hebûn ji bo vê bejdarbûna we jem gelek spasiya we dikin. Her wiha cuma germiyanê çarakvanê siyasî li bajarê Silêmaniya Başûrê Kurdistanê mêvanê me bû heval cuma ji bo bejdarbûna te jem gelek spasiya de dikin. Her hebin. زۆر سپاس بۆ. بله بینرین هجد ساعت دوامین دجیم هول دا کو روشا شری اسرائیل امریکا یا ایرشن ویان لسر ایرانی او بتایبت باندورا ویان لسر گلی کرد او چارنوس ها گلی کرد او دستکفتین گلی کرد بریا میوانین خواب و بینرین هجارا پار و بکن ام لور برنامه خواه ایدی بداوی دکن و دبیشین حتی صبح جاره کدن بین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شد بختار بند